Good evening, one and all. On behalf of Union Baptist Church, Kohima, I extend warm Jubilee greetings to you all who are worshiping with us this evening on this last final service. May our time together here this afternoon be one that honors God in and through. Someone said, true worship is not a spectator event. We don't come and watch people worship. But worship is participatory, where everyone brings his best offering of sacrifice to God. May all of us realize this and bring before God our personal offering of worship and participate in this collective responsibility together. Ke kriye ke zemi ko ke ni Jubilee se vor ka ba pette ko ke lucia ke hu thelaunu ni ke hu buri ni nidi vor ke pe ko bala ni ko pette pe ziwe mi bo pu ga ni pu ke shonu ke ma homie bayamo mi puri ke sho ma hoyamo Deri peteri umeseunu chesomor so kazapo baya isi tieza kersho ke hu sedeglenu peteri hawaledi utyo ukapie kersho ka thonu khaskelie cheke cheli krebodi hepengunu pugaza Jehovah chelie nie Jehovah chelie po ke message nunu u ke penyofa chelie po ke ko bati bu nunu po chelie po ma to ke ja ko la po chelie po ke ja zedi po chelie ke tsu khudi po chelie lyo ke khu mu har pedi po chelie tambourine va jiu do hodi po chelie po her ke che bu pe mu lyo khudi po chelie symbol ke jopie po chelie symbol feche ke meye sepie potselie ke ha ke ni petebu Jehovah chelie Praise the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in his mighty heavens, praise him for his acts of power, praise him for his surpassing greatness, praise him with the sounding of the trumpet, praise him with the harp and lyre, praise him with timbrel and dancing, praise him with the strings and pipe, praise him with the clash of cymbals. Praise him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen.
महभन्दा मिठो यसुको वचन सुनिरहु झैँ लाग्यो ओहो सुनिरहु झैँ लाग्यो हो महभन्दा मिठो यसुको वचन सुनिरहु झैँ लाग्यो Krista Rabbi Akemera Reniekemo Amadzeu Krista Gekreegi Atate Krista Rabbi in Christ alone. We'll all sing the hymn in Christ alone, hymn number 14 in our program booklet. Oh
Bete Gezedi Keteredi Hopelido. We'll all read this responsively. Kepenyofa Mishonu Medzidi Tigi Diedekiviu Ze Buketio Mutemi Bete Kepie Ukobu Christasi Muposiezi Cheketiola Gehu Getzeshe. Rofu Bots per Betebu Kepenyofa Mishonu Pie Usiazanomie Ziu Gijunu Chiliketio Geshe. Get the Ru Zebie Dieshe. Metio Getio Veshe. Mu Gediekechu Prishe. Geni mu nunengu litio Teza get Grigri Getchese get Budi Gizu Gepenyofuze Gepetseketionu Cha get Gri Metziketiogori Rudi here Njaputria. Jisu Ginu Gepenyofe Gizu Bu Boze Gezevi Lalie. Gepenyofe Bo Chekeshem Hatobet Dekrie. Bo Nujie Bo Telaje. Gepenyofe Lie Chikedio La Bue Uchebie Ubu Bo Revienu Zievomieche. Mu We Gizunu Didio. Gemieto Mukezegevi Groliedio. Betekeze. Bete Shekesa Prevatio. Bete Geze Siertalidi. Zadi Jisu Gize Hamho Didio Gelido. Yo
대제무 대자 차수도 개번오버 노웅오 토리 라누히고 부르힐리에 라누히고 부 사탄 디에스케도누 노히고 스프라비에 테미미에 기티오미에 가이에미에 츠게서 웅오조게서 개번오버 예고 게 부마미에 쳐다시리 노지수 크리스타께 제비에 예고 푸술 예고 푸수스디 시에서 휘라시디 예고 하길루 예고게 라길루 칠리 예고 니부 예고게 디우츠게리 베테고라 게 테제카피에 지야웨 마르포 비토르 모달리로 예고贴보를 하는 빨려로 노메츠메 제디 마르고 카피엔 테미고 츠게서贴보리 UBC Union Baptist Church 하와 베테펠 후게서 세데게서 로고세보르게서 웅오조게츠누 겔라겔리 딜리기 비하와부 nke huhaunu zumu tebar bosike vi ke kravu bie yeke zunu sege tegolari ke teje kapie ntsiyawe ke krepo jehova tie UBC tije hepengu ni ke zaunu nke hunu tie ke tago ndunhe 세부르게 서고라 제디 테지무 러쇼게바 인자부츠게바 기데보리 비시 아니 부조호바 자부자부자예 테테테루게 부츠리지 예코 두 티에 응거쇼 응게체 인자부고 츠부르게서 베지호아니 부조호바 무게 메지에 보텔라게 즈 카피에 누노고 즈비가바 하프로게 비 카피에 누노고 즈비가바 nke 후츠게서 하우하부누 고무 테무 야셔리 자츠게메 예보르게서 하와하 스게 헤사피에 nke 후츠사스제 nke hu ya tsasasje nke hu hanu temeke krabu nke hu ke krike kraburi takeke vingudi sike tefu sike mesa sike suro rogobye japutse ke hesabo ke lutslichi tie nke hu hawa 디치헤 뱅무 니니게서 게후텔라 호노하 아니 부조호바 테자 윌크로 게츠수서 카피에 누누고 츠제 누누츠제 니토메고 츠제 게후누 유비시누 테자 윌크로 게츠 카피에 우고 바사스디 우고부 하게위케 자게 라스부르게서 하와부 고게 예사디 스게 예사디 자츠게 메예무 자부츠게 해사보게 루칠리지 그래 보조호바 노비톨리에 모탈리로 예고보 하누 발일호주 노예고 예고 크레토 예고 노비톨무 말고 비찌게 들라누 니 보조호바 노 테가 쪼하 nke 후하우누 누 크레게 사미부리 파디 아니 부 눈해노 요 끊고 요거 깨부타며 꼬고 기누 세대게수 대크레가 사미부 파리 운누마 기누 하프로게비 물리에 실리에 스고스 시디 인자부츠보르게서 켈라겔리에 딜레기비 하우하 nke 후하우누 게이에비에 대척게 크리게츠라 게후게 크리게츠라
才一个一个字啊，人家不吃不给是，吃不给是好好不，过给黑啥的，给哪个里地里给比好好不，起来个么个不是西茶里，里茶里么，西个里个不是这个么地，这个么这个么 cross 那边，人家这个么也，人家不吃给黑啥不给路去理解，给个波就好吧，不之后一个就是，都能说的的。就是还是给后头拉不出，大概是好呢。也可以包就好吧，一个好还是不太拉吃个到么呢？哈努，还是得吃个么弄啥来的？一个不多拉是大概肉呢？给锅，太家，给开，马西，是个是谁的？马普是个是谁的？你咋这个没也差不多了去理解？来的就是给说的好呢，若说过，给太热过，连个是白得过那人白热么？这差不多都白得过那人，给么少儿服务，来白得过给卡列，人那个把个不人太讲过咧，要不只是大概是个不人，太讲给过谁的，人家不吃白味，吃白家，吃白吃啥是个路子理解的。你不就是基督啊？弄开头一个哈给留上路，给太热卡边指蒙给，我给么些，给可太家没黑么了要为，阿门。
Jubilee ke hunu aki kuri muki kruke krikori ke me vingu selea kata krabawe anise kata poliro va po heko u quino nilako nisabo heko nilako heko ke zali chada di heko zali doje ki va po me po kinu doje va po me kinu doje di sikete disusur kala ke saki anise bayawe Oke pun fusikilesia, oke le krida, viki ju ho zego ha kiri vode kepale mego kloto nuto anida, vori yut punu, sia kazidi evangelistic turugunu kazidi machover, sia kwar kunu. Because century kura haluro, titini pudi kritapudi hitataje sedelia. Habate kunu uko ke hulamor ke sogo taliko ke sesa sibo toza mu hanuso ke mo ko bu chaje ke kriari zapuchegli tika krabie uko chia di ko bu hakakana zapuchelia mo sheri tin square ke je krisar ke me za ko lari akwa siga jo bosadela sadi uko so sere ke je uko ni sebo sheri Sunday school kori yuchendo ko kora bo chili di ko bu 지금 너들 있어서야 뭐 오고니세야 뭐 그거를 요걸라는 그게 아마마미야 배구바 뭐 오고 선데스코는 시에르에서라 마케크라노 시 운르 계속해서 물에 결kil로모냐 오고워 사존은 레서퍼 머리 방켜 워시 운르피 결kil로모냐 우케펠로세서 세서가라 아니세 게트 볼리로 게후세델리 게리에는 uki cruzedi uno ko zbadi uno ko zedi ke uki fasi gelesuse ni se muti ke tsori sulesa ani bazo Shine down on Father of Light, who shatters the night. Shine down. Uzemi kuro au sakrie kadolvi younger agosha mo anago se nga ba anago jabu riven jabu ijigo heo kapako se ivor crusade ko chase gospel camp ko chase se street preaching ko riche di English service kunri a theology prili vor gata se so teacher ka grammar hover mo krabunur ka kreke ni bese honorarium sa di English service ma hover chase ka. The first English service of the UPC leader was Krili Kivichusa and speaker was Mr. Kiramodi. Many members of the church and many other friends from other churches, including non-local friends, who were exposed to the evangelical messages were born again in Jesus Christ. Especially I remember Lanotoy, Muitang Otio, Dr. Sido Likisi, Mr. Longalong, Mr. Tien Angami, Dr. Jubilee, Dr. Tinu Putsari, Mr. Muachusang, and many others, and occasionally Governor L.B. Singh and chief secretaries and high officials used to participate in the program. Youth ko every English service nu kap presents support UBC Reverend Vandlanga Kazevori Crusade Asununu Akabe Jesus Christa Chilidi UBC Ministry nu Christa Sile Zala Ari UBC nu Gehuvor Mo o church go to Mado Inyo City o church Bekratoni Jale Mo ni kemeha Rikerese Mo ar Krabaga Zubuliro Vapo Reverend Subot Sahu Zubo for the Baba Study Kasha Musus UBC Foundation Day get you said it so Reverend Subot Sahu get touch says Sununu Legi Higatu Buliro UBC Hase
대자게 ፍ게 후보쯤 마가자 쳇투스리서도제 Thì hệ của vô rề hệ của đặt bảo bài ạ. 공을리에 이랄루 자니츠 베로 레버런스 아포빌 사피에 모알롱 쿠머 서거서 아 기타 깁슨은 세디 티치세 UBC 쿼르테츠디 나푸체 슬라 아수리아 닝게죠 봐 uko UBC nu youth ko like vishenu no ko lesaki nu japut tsasa yo kezevo di classroom pono nu Jesu Christa uke lagelu urhagelu je bugeseno a kresaro ko mikekra zilu feketsu sumu zilu feketsu tetsu liroke di naga bazar ki zukuyo bono nu asaze di UBC nu the proposal di kresaro ko au sakre nugo hego li tsebi hego bu kresaro ki grupo nunde vodi ugo ki meredi gezeke chatsa japuti seuni sele mo Jesu Christa sigile zedi uni mu zalige sogonori unum sedi yo ke pekros borle rokongule ata moa zaniso Dr. Gavitsasa medical vado seketuzorizo nasie vivi zalino visheno sosino vitume jero meye hole sigili groba ke grabade uke vitto 가서지 반야 uke 쾌토 가서지 그전 네 프로그램 가발로 아니 크리게 vitsa po point to 쾌토에 가서 소리 가서 그래서 po violin po 쾌토리 가서 그래서 po the track no ekermat for 가서 그저 저거 레시디 아시 그 반도 크리가 터져모 막 자차스다 저거 sorry 레시 와서 알레로 네팔이메 도노 missionary chuna kada ho calling nuno vor ka le ha a UBC ba je ki tu da le nepal go vor de ke hu se deba da mo ko ke hu early de theme ka ba ra go mo ko kru thong ko se de unir se ungor se de UBC bu no ko me ho chu vor ka te ke o ke pon ro fu ko do no ma cha ka ba ngul da le dia kunye bo nepal me do na ma cho do chu bo a nouveau le oke pandava chakra de chagasa mission society no hego ke ku ka tsa de ko nepal nan chu de ma chaba le UBC po success liro po missionary mori evangelism le toki ta ba pese bese ki jonu kasabasi ke ja su bese ngo ja pu ka ta ba chele chele za ke ja su sa ke ma ngozo
vorgeba ke krimego ke ni Jubilee sedi nigo ke lulashia mi poe pu ke tezie ke se die pu pe sedi ha pe te pu se mo sho isi so mar mo se ke bude sizori puti se sigile hari makami se bozu ke jla pu pe sedi puti ho se shudoi niego pezie niego ke chagola nie ke chae vor he tsogele sus peletu poti ke cha me ke kra ha chipi ke vornu ha kere se pori chakasho mo siro ke ke diwale gi vigo no shiri rgoli sidi mache putu senunu vordi zolewe niego pezie niego ha kapi ke shigola nie me prome voge shiginu higo ma ponuri zo fdamo sige ju monye ha ke kra pe shasaliwe siro niego ji ha ke ha UBC ke mo ke krinu voge chi bapi mo niego la hapo pu krishmo ke so susiliro niego he ke hu krie siro he go Jubilee how hudi vor he go he pelese ke sala niego peziwe ha ha ke che ma to go nuliro che krele mo moshi ige je magic ke liye chake miye bus u ke krime u somi vor prokrale mo moshi so sigiba mo ke pushi puri ne ko vordi he go chris se mo he go ugo program ho ha bi pele se ke sala ni peziwe zero Nagaland Baptist Church Council Angami Baptist Church Council Haniari pezie council haneha morko shopetenu ukrohi mu uchathashia gazala zero program dushiri tieshiri nieza kapike shigonu nie ke se pivis sesema divor puti semeno se ke shigola nigo peje thorwe jeji shiri hage krabasalo dike puti ribalo sesie tela matoko boriba musuko lari uti seseke toko ke seli divor bagadala ugo pezie zero program nu tupi nguzo bi bamuri mi ke kra ugo krohi ke basu se ugo siba ke chike krese go vapishi ke bago traffic moho ke thako ke hulo se ke thako sesie ke krisheri meri ke che bapi soko salari ugo peziwe zero Potike chasedi kinye putalo program ho hala Jubilee ho hala Mary sevor sede mi grupo Mary sevadazo there you go so go jije puchita ke liye thumode potike kribunu morke sogo ke fisilavo dowe je pushi ke news nie reshidi ni ke vito bise ke panopo kroi shimu ke hu kroi ke sala ni peziwe ke je sus puya zero pocha ke jap thumu ke me ye thos ke thezi khabe u ke panopo zge she susuwe u ke panopo ma pe te chhe mu ma pe te seba isi mu ski zedi u Union Baptist Church how hashiri ke hu haya hashiri chse de shwe muthie tiche hepengu chile de sigejla phubo she phubo pochedowe amen English nuri dichabo pushimoro numode due to
constraints of time, allow me to simply say thank you. Thank you for your prayers. They have reached us and blessed us. Thank you for your contributions. Your generosity has helped us immensely in meeting all the needs of this occasion, with much to spare as well. And thank you for coming here and joining us in our celebrations. From various churches belonging to different tribes in Kohima, across Nagaland, and even beyond. Your presence has really made this occasion meaningful, colorful, pleasant, and of course, blessed. We are also grateful to the media personnel who have been here from various newspapers and media houses. As always, we rely so much on you for your good services. And finally, thank you all once again who have come this time to this occasion. May the abiding grace of God and His blessings be on you, your family, and your church. Thank you. Tija dili ke vi several ke zasha dio ke bau lesson pe medi a te ke tole shukro bo prebe ke zasha dio. Ke riu liro mati me petata mati kuso me petata tute me petata kuso keretata no me pe romye ko tute po kuso re dienu keretenie Corinth me ko keriu tu te po kuso me pe keninu me pe pengu Corinth me ko kere pengu kuso po die vabo pulasado mati me pe tata kere tata me pe rom me ko po kere die kere tenie Corinth me ko keriu po me pe kenie me pe pengu Corinth me ko keriu kere pengu ponu die a populala modi tidi ke sezidi a per ke tasho to ho seki jisu uko kivo disie tigiri mu kijuri ke ko petebie atsawate sala to vodi steyenyu ko Seyenio ko peteshpie asezime sheleje po mu nyo mu ke mesaro fe zanu soko baptai shele di ukobu a nikoki pu ke shoko petesh zele ke tola uko petasheleje siro hare a poti thala ke sori niko zesi to zotuwe sishawata I Greek me mu ke momeri ha ke si meri mu ke momeri pete pupatote sala adile ke view pie ni rom nu ke bako kiri pushen pitozo adile ke view lawe mengaya mo sus pele ke leko pete ke lale ke tola u ke penyo fe ke kozo judako ki sherie mu Greek la rizo ke krilamona ke peleginu u ke penyofa metro tashia su ke peleginu vor su ze hakem he tu beja ke metro me ke peleginu filosoto si judako zasi ngunya mu Greeko hasifa deri hezoe Krista pie cruz ginu gukewa se petaya su judako ni ke mo tipo mu judake mokola ke nya tipo zo deri kele keta judako mu grikola zoe Krista
uke penyo fe ke ko mu uke penyo fe ma siu zo ke krila monya uke penyo fe tie nunu ke par ke nya die ke mhe zori te me ma siu ki ma siko mu uke penyo fe ginu ke par mecha ke mo ke mhe zori te me ki mecha ko siro awe foko mu si zezere ko adile ke vi pupie ni kesha mu ni su zelie siu su gi meti takeliu atie ni bu su zele shenya apie ni patake shadiu tezetsa seba ke leginu ni ke lari lete simoliro ni pelele ke tau ke metoshde ke krilamona amu ke lie ma ke jatro pe ni tsawate su ke toleshanu tu pe ke jatui kristabu u ke pumala sewate sidi po krua deri ke toleshanu ke putui jasenhe filasite junu ke zo hau ginu ke zakasha mornya ke le patebu tajangu ke le shele tena ja u ke menguwe Kachawo chilidon ke kre ke masa ti ga ba hipo no hio crossity ni pu he ko bunu teni ka za ho ha ni volete isidi ni pu he ko che jeza ni pu tela ke hu ha ha no ni pu he la vordi no ke chudi no shola ya we ni pu no che no fu ke chesidi no fu bunu vor he ko donu balie Hyoko tsufelie. Jisu Christa ziu bu nyepu mupo krusubu. Hyoko yalie mu hyo atsuk masasa. Nyepu sidi no cheza atsufelie. Aken helasa atsuk masasa. Isidi no nyepu abunu ndiu pese kazasa klie tseche. Jisu Christa zano chasawe. Amen. Jisu Christa ukalaklio zanu. Jeza vorgaba uka humi ko mu resomi ko pete Jubilee Golden Jubilee ke nise pete ke lukasa seyawe achiova ngo Golden Jubilee ho ni gaba ho ha ma ho gaba ke penyofe ki tet debo ngo krisi mungo e ke hu ke tsio bozo sheri Jubilee ni pe vibe hikeli ha nipu zapu ke vizo mungo somi tsala ngo jongo chese da sho deri ke hubo tsega tsese hizemu ke zuze pole pu ke tse Krista mo o tsu liro Krista mo Krista temo liro ke hu mu temogi zato popoe ukwe tsekese kezo tsekele gino temoe memye selia mu kroselia isi poe FSA ko dienu pole puketse mungo jova Jubilee ni gatse hau hanuzo sheri all the members different members zato popo ketze ngo tsese kezo tsese linhe sepele mo Jubilee hau halanu ngo ke huwe memie sielio zotyo mo krolie zotyo ketsa ahoha peletu ngo ke huwe lese ta ketsa she ke hu ketsa pozo ngo member niepo ke jezaki po zo deri ngo ke hu nu zo sheri daughter churches zo sheri niepu ke krinu par sekelietsa me po pu ketsa the true fruit of a leader is not followers, you see. The true fruit of a leader is other leaders, you see. The true fruit of a church is not so much its members, while that is partly true, but the true fruit of a church is other churches. Katsabunu lelivin here. Musalano, hoha kamal hagato nunumo, nipu zayelazo. Kehu kekra, kroto kekra, fellowship kekra, ngo kehu no par ke lia hau ha zo cheri, kehu ngo kehu si zo ketsa,
fruit zo ke tse le livi ngoi me ge krimi mo honyo si pre mo azo hearing nyo petek krese sizo mo de nyo me ge kraza asibado ke zo tonu nu zo shiri uni chunu nu UBC nu share ndu Sunday school nu voke me zmo si di no Sunday school nu vomo di no chazu taun nu re ro hu di no bengenyo chega ta ko pie kel hubie mi va ba ya si di po pu puta ari su hakronum member po tsvor Sunday school nu ri voke me zmo Sunday school nu voda ari palimu taun nu pada isi di vo jezo shiri ho mi unyo nyo ho siribali vi ho ngwe san ke cha tse wa di ugo ke tse wa de ni ba mo ugo taun nu re tu rishimo dem hamo ugo shiba ze she le thome chli mi jezo there is Sunday school nu a rakra ba teacher abino mu teacher khreset to unye rakra Pekria, mu nye peje, mu ke pata ke kri ko she pejewe. She kresa za parle tse. Kresa mie ri mo vdze khule shi modi khu ke ba khu ya ke tse te kresa za pitsa za parle tse ze sho se da. Mu hati ki nga bao li ro. U fdi u ke piedi Ubuno cam nouveau le no ke hulie no isidino uki ke move mat sedino cam nouveau katseri a shishiba baptist haino de haidino cam nouveau katseri si mutsigiro sadari te sizawade de cam nouveau katsiki sada telegenza katsalanu cam no khaini tsedela de sidino ngaba uki sa compel them to come in jisu pukesakim he Sidino nga bao, kekrimuri nga bao. U compel se kesala po pejewe. Mu nga bao la no kaini tse silie ketzo. Dei sidino a 1992 of teacher sebo zomhoze metric kasewa ketze teacher sebo zesho seda. Day si thadi 1992 November occur. Teacher kerta tha kabagi kerta film mozalio kachagi a Jesu Christa libya vietchile. Mutzze a kepenyo fe lietono akie gache hawhazo sheri asitu isidino a lieto tsjode. Mo a lieto tsdadi park lietiki a famo ayonyekir pu she pastor de ma feseno nyekiri pu gache. Mo no ma thor parza theology perho mo unuma thor mo eager thor gatala mo impatient thor gatala no theology perho gatari leshe isidi no leto tsetyo ado isi de apo de mo afseno permoligen zo isidi no o yali modino permoligen zo ho isi gatsa pu gatsa asitu sidivo theology per mui sidi zo per zo jega zori perbazo musala pastor de mu afesano nye zo shiri peje pekrio we ngo cheza debo liro from generation to generation a story to proclaim you see a story to proclaim Christa kapele hauha Christianity hauha sedde ke liye tiki terienu Rome me ko Christa me patsa sagatsa deri tiche AD 312 tiki Rome me ke diu Constantine pue Jesu pelelie jidi Christa me tsada isidinu Rome me ko seye peteu re Christian seye tsagatatsa Mu Constantine AD 330 tiki poe capital lu Constantine Rome nu shifts se for Constantinople nu sawa AD 33 ki isidi tiche kresemese Constantinople hauha Rome siye mu ke di
capitolu tsvor. Mu Constantinople no. Ke hu kidzeno kazato hatiki tsele. Mu kazato hauhaliro. The church of the holy wisdom, you see. The capital of the Roman Empire, the empire of the world. And in the capital was the biggest cathedral in the world. Muchetiu nuzosheri ke hu hauha tazo. Mu Constantinople hauha liro Istanbul. No de Turkey nu. De chetiu nu ke hu hau tazo sheri. Ke hu hauha liro the mosque of the holy wisdom. You see that? From generation to generation, if the story is not proclaimed and if the story is not passed, the faith and the church will also die. 1900, akakra diri sarida to ho, unko teni desi kamo miri bagatala. 1900, about 123 years ago, 82% of all Christians in the world lived in the global north. Global north. This is America, Europe. Hakoliro, global north. 82%. And only 18% of Christians lived in the global south. Hakoliro, Asia, Africa, Latin America. Today, 123 years later, 60% of Christians live in the global south. Only 40% in the global north. By 2050, 75% of all Christians will live in the global south. And only 25% will live in the global north. When it comes to Protestant Christianity, in 1900, 90% of all Protestants lived in the global north. 90%. Only 10% lived in the global south, Protestants. Today, 75% of all Christians live in the global south. And only 25% are in the global north. The faith has spread all over the world, but it has not spread from one generation to the next generation. Hyoko nzeshe funara ke huko hyoko tiche krepodi mafa pengu teni hauha ni mu hatigi missionary mipo kakrami American missionary mipo thazapul hoda cheza poe vordi zaput sesedinu aftsani ser Christa Pelelia 1897 ki musulano nzeshe ke huzeda ke tsesa ani view mo athisavi lieu ni Americano vota kapatiki invitation pe ke hu hauha missionary ke chekeso ke hu hauha tsasa sidino greetings pe ko tsasa mo ukoburi vorche isidi uko kiesa ani view vo sidi po vor ke leshe po hauha akipu nzeshe chit ki akipu ke tsa po vo ke tsa ke hu hayoha missionary ke tsebe nagami tsasadinu fanyume mo angami mebu Christasi ke liya hawa ke hu hayoha no vo ke tsa me kyo krete she pitsami kroyo porbi ba ke tsu she isidinu missionary hawa po se po yego jege zoru mie puri Christa sijimie tsasaba mo de she ke tsa poepu. They brought the gospel to us, but the gospel was not passed from generation to generation. Musulano unko mission je puka tsaki, it must spread wide, it must also go down. Muke hu ha kidi exists yaga. The church exists by mission, just as fire exists by burning. Where there is no mission, there is no church. You see, C.S. Lewis
The church exists for nothing else but to draw men to Christ, men and women to Christ. If the church is not doing that, then all the cathedrals, all the clergy, all the missions, and all the sermons, and even the Bible itself are simply a waste of time. You see. So let's mission how ke pumuso. Mu prakasa koginunu a hakroyo pose kazasana chayedie. Terioliro the primacy of the story that we proclaim. Ahoha kaseka votiki at your Google no computer no type sasa. What are the most important things in the world? Is it the type sasa? Is it peace, personal peace, health, family and friendship, purpose, time, learning, love. Hako ke miye thoshe. Kidzunu. Chit tuki tejeki ke miye thotsabaga. Israel mu Palestine terke ki kaba hawa ke miye tho. Hamozaliro kidzunu tejeki ke miye thotsabaga. Hamozatiliro Russia mu Ukraine unye terke ki kaba hawa ke miye thotsa. Zomozoliro tejeki miye tho ke dibuga COVID-19. Derke tholasunu pugatsoliro kedipuga. Paul Corinthia ko kerio kerpengu 15:3 nu. Paul says, "For I delivered to you as of first importance." You see, I delivered to you as of first importance what I have received. You see, kemeyeto first importance. Kidiga Paul puga because this is the gospel of God. It is the gospel of God. Mutadze gospel hayo ha lesa da gazeshe. Tadze ki mi boga. Number one, it is the simplest story ever told. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Simple. 3 points. God loves the world. God sent his Son. God saves the believer. Simple. It is of first importance I deliver to you. Christ died. Christ was buried. Christ rose again. Simple. It is the simplest story. But it is also the deepest story. It is the deepest story. The gospel is so simple that small children can understand it. And it is so profound that studies by the wisest theologians will never exhaust its riches. It is a simple story, but it is also the deepest story. It is also the biggest story. It is the story that encompasses God and the world, about heaven and earth and hell. It's a story that moves from creation in Genesis 1 and 2 to new creation in Revelation 21 and 22. It is a story of angels and demons, good and evil, truth and falsehood, sin and salvation, sinners and saints, rebellion and reconciliation, death and life. It encompasses everything. So it is the biggest story, but it is also the baddest story. Ngo cinema ko moho ke tsiki cinema no teme ka so segro ma ka so setsa ya de ki zunum ha ka so to tsega sem ha ka so to ha to ke di buka jisu gu kri ka sa ke pen yo va teme tsu bu teme kri ka tsala ki zo kri ka tsala jum po du kri ale teme ki vito ke masa to du kriwa. It is the baddest story. And that is why it is the saddest story also. Kapenyova temyetsasa. Kriesa. Ukobu krolianu de. Kehu poritsilianu kasaki kapenyova. Jezemo kata rebel sakata. Isidi kapenyova kidzunutsu. Uko krie unko krie di churu podu kriwa. Cinema po katsashe. Unko cinema hayo ha mohodi pet
It is the saddest story. But it is also the happiest story. Tragedy turns into triumph. So it is the saddest story, but the happiest story. It is the strangest story ever told. Let's say fairy tales, dragons, mythology, folk tales, Bible no peteba, tigi dilemia, terhokeso. Strange, unbelievable things. It is a strange and a strange ending. Gukriwaru hilashilia galagalia. Suspense story po, detective story po. Hiunu leda kesi ngo potalanu voto kemugi potau siligan zakata tedzepo. It is also the loveliest story, the most romantic story. Ahayo hache dogino no ngusadino. Verse hayoha. Like a saba. Isaiah Hidia said, dear, Isaiah 43:4. God says, because you are precious in my eyes. You are precious in my eyes. And you are honored. And I love you, you see. Me? Precious in God's eyes. God says, I honor you. You see. And God says, I love you. Lovely, lovely story. After Shokelie, Pozano, Sodino Zakabatiki poem, Hayopu Puketa Ara Krabaya. To be a Christian is to be wrapped in the righteousness of Christ and placed near the heart of God. You see, that is how much God loves us. And it is the greatest story that can ever be told. Philosopher, Christian philosopher, philosopher the gospel story is not merely the greatest story ever told. It is the greatest story that could ever be told. You see. Philosophically, the primacy, the greatness, the importance of the story we proclaim. But what is the posture towards the story that we proclaim? Attitude. What would our attitude and our posture be towards this story that we proclaim? The posture of the world is this. Towards the gospel, the posture of the world is, it is stumbling block. And it is foolishness, you see. Foolishness. It doesn't make sense philosophically. It is a stumbling block. And it is foolishness. Paul, Kediu Agrippa, King Agrippa, Judami Kediu, Mu Governor Festus, Unyem Hodza, Ginyakatsa Kabati, Paul, Deligview, Unyakipu, Hakatsako, Acts 26. Siri Poe Jisu Gukrisa, Jisuze Poe Pukataki, Governor Festus, the governor of the Roman Empire in Judea. Paul ki shekuidi tenidianulo shekuidi you see. Paul no nyare you see. Paul, you have gone mad. Your great learning has driven you to madness. It is foolishness, no nyare. That is the posture of the world. But secondly, what is the posture that we have towards
Delikivi how ha, Tedze how ha, Sekazada. Paul Apotopo Zepuket Hamhe. Corinthia go, Geriu to Tapuno. I came in weakness and in fear and in much trembling. Atatsa sedi, Michie sedi, Perasadino, Anyogo Givor. You see, Michiedi. We are jars of clay, you see. Mucho usita gatsishis. Kamato, Bamozo, Letomia Botsagats, how ha, Michetor. In and of ourselves, Nkozo Shiri, Mudelegivu, Pukatsu, Zakatsu, Michekatsu, Aya Atshotole, Atatsatole, Apulias Molekatsu, Zengo Pateri, Pulias Sergata, Ucho Use, Sigats, Pulikans. That is the posture that we have towards ourselves. But Paul says in Romans 1, I am under obligation. Romiko po, Kerdiano. I am under obligation, you see. Paul ze hagatsu kolesonu ex no mohosada gatshe hamhe. Poevo deligivu zasumu poshepo nepopetsa. In Cyprus he was opposed. In Antioch he was contradicted, reviled, persecuted, and driven out for the gospel. In Iconium he was mistreated and people tried to stone him. In Lystra he was actually stoned. And he was dragged out of the city, and they thought he was dead, and they left him there. In Philippi, he was beaten and imprisoned. In Thessalonica, he was chased out. In Berea, he was smuggled out. In Athens, he was mocked. In Corinth, he was considered a fool. In Ephesus, he was resisted. In Jerusalem, he was beaten up again and arrested. In Caesarea, he was tried before the governor and the king. And in Rome, he was finally beheaded. But why? Why did Paul suffer so much for the gospel? Because he says, because I am under obligation. More obligation gets a hayoha, dear hayoha. Greek median literal. Number one, preaching the gospel, spreading the gospel is our duty. You have no choice. The church has no choice. It is a command. But secondly, it is a debt. I am indebted, you see, to proclaim the gospel. Mekino pisa tepu lise tepu fadaya. Mut tepu shuwa ke mochie upu fabade. Dem hake kripono. Hachake kripono re tepu falea. Ono hinyele ro Jubilee ho nida katsalano hinyere parji de. Wednesday do parde. Isidino tisonye hinyere ker onorom hatsa aro me pimie tsedino tourism tsedinum hatsili shimoga tsasa jede jopimu pidimi moho isiba ndunyege tamo bieta ati janyo go kinu ko luno tamo bega thala onori mo uko rose ko tsada dino ono ritno ko apose kosa mumiro tamo bieseta maro tourist spectator tsedino isita Tavo Bieda as Atsalians. Less than that. Abuar be Tavo Biedi Kiesnu as a glory chada. They see no Atijanio Liro, Zunu, Checharananu, Ugo Ranami, Cordi, Uque, Caminyaruti, Riepevi Sebazadi, Hinabuno Zunu B. Is it Matasu Tzvi Torzo, a Caminyaruti Tzvivish is a Simo. Matamozo. Is it no al Ahanulaka, Gatagi, Marhaza, Sazukunuka, Caminyaruti Chusa? Is it no Kerhanum Hatsakabago, Tsasaji, Zabiogo Tsolo, Sisidia, Apesessa? Ma carries the Tigi, Petesipia, or there are Hozoza, Pexalado Modia Lesha.
there are actually more at the lemu up petu, but Zasunu gets a lot of the petu secretary. And until and unless what she has entrusted me, until and unless I give it to the recipients, I am in her debt and I am in their debt, the recipient's debt. So, Paul, I am under obligation, you see. Can you, Paul says, I am eager to preach the gospel. You see. So, I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed of the gospel. Paul liro, can you just secretary of Moshe? Potarica Zotto, Potsupie, Ponazarui, who is it to Zoshe? Pomimilo Sedeshe, Zopemhishe, Popi Ruishe, Shepomisho, Shepopotopo said, Depushimo, you see, nothing to impress anyone. In fact, he was an embarrassing fellow to look at, with an embarrassing message. And yet he says, but I am not ashamed. Why? Because of the power of the story that we proclaim. The power of the story that we proclaim. And what is this power? Jesue. The Spirit will come upon you. For what? So that you will be my witnesses. The power to preach and to proclaim. How ready Moses Kamasarov Vorliro. Kekilamono Kamasarov power liro. Unkobu witness Seketula. But secondly, so it is the power to preach and to proclaim, but it is also the power to persuade and to profess. It is the power to convert. Kim hiedi temiradilia simo. Pusi sekesano no yamo polepu. Corinthiago kirio puno. Hasi sedipu seketsu no mo. Depusi sedipu ketsu no yamo. There is a sorrowful power. When the gospel is proclaimed, the Holy Spirit goes into work. And people somehow believe this unbelievable story. My evangelist, I'm seeing this more and more. All I have to do is preach the simple gospel. And of course, there are people who reject. But there are also people who respond. Personally, their personally, Ura kiwera ukwe centenary ni kabatiki aburi de puno de akatso afatsani ser kids thought teacher kripo vokataki mese vokataki puri kiwera of cause of putse isidino ko centenary tiki de kapu akatso akho de pu ga washe hatsu baru mi pozeke se mu kehu krata kwe temetsu se one of the last, if not the last surviving krna Medzia Katsu Isidiakipu. Apozeke Sessa, their poor Mezeseva, Sidika Karcher Menolo Moshe, near Burnia Bakatala Karcher Menolimo, Isidia Kerda, them Akaravada Saza, Afatsai, a great grandfather, teacher Kripo, give out the Zaputsa. More teacher Kripo, she Vozaputsa. There's still someone who is refusing to believe. And I haven't been able to witness. Salam station here Christmas tiki katala Christmas cake po krilia. Isidino ataloko. Sir Pukino vodi posekese. Pukinule tavukio bomizo. Isidino hinya communicate with Serese. They are pulling you pusa. Isidino kachatsali de ala kerdam. Larry to modek. Pusirilium bishiris simo. Isitaru Chrisoru mese she ki anyajale soe ono pesisa.
Temizu pelele de she si baptism lile de she isi. Dunya ki pastor ma khalagi temizu kim hema isoro temizu lover pastor apelele de baptism lile de zu khalya modele isi isi. It's okay. Give him time. What do you believe? Hugo Zedi mi football, Bihari mi football, he was a bacha said that pitch there. Jeje liro ponyonye. Hyo crew hidi baya. Muhafa liro vapo shot selia. Nzashie Easter tiki. Nzashie Easter tiki shot seda. Mutiki afamu ayo unye kinyer shot sedi unye kinye unye zunuza. Mu hyogo Easter tiki Bible study chaba. Hyogo zemi ko hyogo kezedi. Isi tazu ai pose parli je isi di ponyonya ki pusa. Isi di no hafa tatsa sedi ponyo nyogo pose par. Isi hyogo polaka chatsasa. Muze tiche ka kalhu tyoda u ke vi ka sho u papete u je ko isizo u tatsa u zo ka sho u zorli. They very ukhili give you no. Tsotsoliamo seba. Sidino polaka chatsasa. Afumai ayo nyezubunu pozelesa. Unye zunu zizo di polaka chatsasa. Isidino hyoko poki pukezo no jisugi ka chatsalije. Isi. Mu doctor ko pukezo po hiler hoda asi. Siri po voda mu po shada bada. Siri po ka chatsasa po hogi ka chatsasa ugo pore po kruismo. Isi salano po jisugi ka chatsasa de dansi. Jisugi ka chatsa jisuzaki ke isita. Jadi po zechu. Zechuru po vision po hirino. Po zenu tekunyo ke krakenye. Po kiki vodi po kiki rezabasi. Po hanya ngusumu. Tekunyo. Mu po Jesus Lamb of God. Porishimo. Po tekunyo ngusumu po jisu ka sosilia. Isi di po Jisu pelele ta. Jisu pelele di po sofole ta. Je sofo se di ho ke zabanzo. Ke krimi football sami mi football. Hatu thor ke tala no vorba ono pokiza putsaba. Isi adi puri just last month Jisu pelele ta. This month lavo Durga Puja nila choda. Asala ono ki cho converto no po disciple chale. Puja no vadyo bado no lavo puja nila choda. Deri again give her time. People somehow believe when the gospel is shared. And the gospel is the power to save. It has the power. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Humans have the power to communicate instantly with one another. We have the power to educate ourselves out of illiteracy. We have the power to eradicate disease. We have the power to alleviate poverty. We have the power to obliterate one another. We have the power to penetrate the mysteries of the universe and of life itself. But we do not have the power to liberate ourselves from our sin against God. Only the gospel has the power of salvation. The power of the story we proclaim. Mutelao. The passing of the story we proclaim. How do we pass the story? Paul says, what I received, I delivered unto you as of first importance. Unko kranyo ko. Uko engu ke liu dili give you pass on sabihin ko sa. American missionaries ko pass on sabihin ko sa. Mo Paul puga Romi ko poker tenino. It is the righteousness of God. In the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Kepelenu, kepelenu. And it is this, the righteous shall live by faith, you see. The hayo the righteous, it is not so much that. It is
The righteous by faith shall live. Those who are made righteous by their faith, they shall live. The just shall live by faith. The justified by faith shall live. Jisu pelle ke liye nuno. Ha ke krilamo, am ha tholamo, ake vi ke kolamo. There are jisu pelle yale. Shilie ke tshe no shilie do ke tsuzo. And what we have to do is we have to pass on that faith. Jisu pelle ke tsuho, jisu pelle ke tsuho. Unyo nyogogi. Kim hi joshi. Jisu pelle ke tsuho. Munyo nyoko zoshe, wezo she, mutemie zoshe, ngo ni chuko zoshe, pitsami mi anyo nyoko zoshe muhoba, ugungubi anu mejie, pitsami mi mu ugo simi me to, mu ake chaza ugobu simi me leje, temie yo ha git debo fushi, ke puma git debo mesishi, mu poke kunishi. And sooner or later they will realize that they have no power of salvation. But those who are justified by faith shall live. Martin Luther, unko fatsa kemiye to, pues satane pope jovor ke tsagi poke pumala, poke pumae pope jovor ke tsagi satane po medo pipe. Vorgetsuki, where he gets a puyashi, peshiasi. Where I am a child of God. I am baptized. I believe in Jesus Christ crucified for me. You see. Latino. Liro. Ego sum filias de. A kepenyofe nyole. Sum baptizatus. A baptized. Credo in Jesum Christum pro me crucifixum. You see. A Jesu Christa ake pumala shekasa mukukasa appelleale. Musalango ke hupo zosheri. How appellet zavaleje. Uke puma upe jovor ketsegi. Satane upe jovor ketsegi. I am a child of God. I am baptized. I believe in Jesus Christ crucified for me. And it is this simple faith that we pass on to others and to the next generation. Adiat hello. Tiche Hoyodunu. Last century, between last century and this century, there have been 3 mega changes. Mega changes. Carrier transportation. Until 1800, top speed which people traveled was 32 kilometers per hour on horseback. Then train came, and we started traveling at 160 kilometers per hour. Then in 1952, the aeroplane came. We started traveling by 480 kilometers per hour. Today, that speed has doubled to more than 1,000 kilometers per hour. The speed of a jet fighter is 3,500 kilometers per hour. Temia tavi mimik as a transportation. First space rocket, it traveled at 25,000 kilometers per hour. 25,000 kilometers per hour. It started at 32 kilometers per hour in 28,000 kilometers per hour. The speed of transportation. Mega trend, mega change. Second, communication. Until AD 1500, there were no books in the world. In 1900, there were 35,000 books published a year. 1900, 35,000. Today, more than 10 lakh books are published every year. So communication, internet level, instant communication. The speed, the mega change, the mega trend. Transportation, communication.
Third mega change, population. Kidzunu 1 billion tsokatsa kerieto liro 1804. Tichet nye temiel huvorza. Only in 1804 we reached 1 billion for the first time. It reached 2 billion in 1927. It took 123 years. It took to reach 3 billion, it took only 33 years. To reach 4 billion, it took 14 years. 1974. To reach 5 billion, it took 13 years. 6 billion, it took 12 years, 1998. To reach 7 billion, it took only 12 years. Just last year, November 15, 2022, we have reached 8 billion. Centuries, millennia we've been living, we reached 1 billion only in 1804. But in a little over 200 years, we have reached 8 billion. Mega change, mega trend in population. Transportation, communication, population, mega changes. And what did Jesus say? Matthew Nuzoshiri, Mark Nuzoshiri. Go into all the world. Transportation is available. It is faster than before. And preach the gospel. Communication is available much faster than ever before. To all creation, population, it's more available than at any other time. Telano. Atedze hayo chedokino nosi. Kezoto afza nisere disupelelia. Isidi poe ura funera poe kehu bozera dino poe potio meridi por bidi meribasi. Jidi poe disitigi lienutu isidino rogu fedino temyebu bali gitola po kehunu bali gitola poe rogu kengubasi. Siru funyeme kwa pokipugetsa hisi. Nisero no terho sikamo nan sikamo pose volel ho. Sita afatsai ugo kipudi. Atye nyokoze kegi kemelel ho. Deri hahawe dir dikre muri temye khalye mo kachutoi potio vorta zotio ho. Atye nyokoze kemelel ho. Dem ha dir dikre no temye khalel ya mo kachutoi potio vorta tio ho. Dele ke view unko ki vorda kim hiri vorya unko sab ha pore babane lesa da she Paul ke puzole Corinthia ko keriu po me fa soru no me fa tatano nyoko kie ke liaro krasache nyoko em hakke simye mole ki zo fiu no lesa da she nyoko ke komye mo ke me chami mo nyoko ke vimye mo mi vimye mo. Deri God chose the foolish things of the world. God chose what is low and despised. Mie usam hapuri kamom yedi mie ulepe che mu utia kazago nyego kadaliade isi. Nagamie ngom hapuri bamo. We have nothing. But God has chosen us. God has chosen us. And God has brought us the gospel. And He's saying, now spread the gospel. Can anything good come out of Nazareth? Nazareth, out of Nazareth came the Savior of the world, Jesus. Today the world is saying, today India is saying, today neighbors are saying, can anything good come out of Nagaland? By God's grace, the gospel of salvation, the story of Jesus, may it come out of Nagaland. We will just make a time of commitment.
Kesarok, I want to challenge you. Come out to proclaim the gospel in your work. Some of you study theology, become pastors, become evangelists. Ke kri gozo shiri nyepung ke kiu kri livi. Dari ari gospel la jola sanale kacha kachabo chale la mo. Dipu chaba de dengo telano keze mecha kacha chale duwe. Tichenye kenye voketaki Jisue Simon Pitorki Atie di hau ginu ake hu chetyo Siro Hades Karuko Popenelil ho idi pusha Diu Pitormo Deri Pitore Jisue se No Kristau Rityo ya keja uke penyo fanyo uzo Idi kepele prakesho Ake hu Itsu pocha temye puba Uponyo Ujonyo Ruwe Hachapola kile ketako Muli yeula Dodge chile ketako Redirali kemo kepenyo fem harahau Vor ukori tsoledi Tenu kemme Nunu kepenyo for krie Podye krie Mupotemye krie ketake hu kesapo Sedelie Kehu kesa hau jamo deri tenuwe jadim harhapeja. Kehu hau kim hedi sedeshi tse tichi hepengusie rakra kesa laje. Deri sedeke tseki po kere se dzeke tse dzeko po manitor musutor. Soko dze putyo sheri mori ke tu ke ruchetyo sheri chetsolire. Deri rakra kesha kehu kesa hau sedemor keshola. Hakekra kera chepedis semiche. Kiti ke nu ziu chazunu nu sheri. Kehu kite chela pastor la. Kehu lietola mushakirka la. Si ke vornu homie kehu kesa sedeketyo ke leu situlia moketa ni meche. Ke kreto mu ke jesedi. Cheste cheke bamieri la keta ni meche. Deri ke huira selio banu. Krista ke pele ke hubo. Sedeke tom hitsie ngobaketa ko lazowe mahako pori ubieketie siewamo uke penyo for kremer ke tsake new se uke kochdi parkelenu October jamais fait theta tichenye podi krete fudi hitenye senye ke penyo fazayela Union Baptist Church sedele musadu mi kreste ke zie por ke shoke hunu ke hulie ke penyo fotyo ke hubu memye ke lie cheshia muyu bisi memye ke zenu mi ke kra ke huwe rokesha evangelistic crusade konu vordi ukel hu radikele ngu rofukita memye ke lie mu ke hutse premier meza mejepie ubu ke pele ke vimye chekele ngu poti radireli ke jo zeta ke jenu Dieu nu tatudi tedo ke vise dili ke vilieto cheke hegelingu. Utio uja zelemo me prome voidi kake shengu. Chekiroka uti uja konyo ho cheke tefukete. Uke leke zakete mu uke ni ke zakete nu. Pete ke penyofo ke dila chek pressure. Ke penyofo tieri po ke hubu me miejezo. Sizori ke hue ke meje ke tsejamo. Ke hu ke towe ke mejeya ke krilamuna temye ke zevor ke hu cheba ke tsela. Tsetsa mu utsofu ke nimye pre. Tseprepoe ke hurie hu nunu yotyotaro umelu protaya. Tsepremye ke cheke nebu upelho. Mori utse ukre die chetyotaro umelu tsetsa baya. The premier upie mesi bataro unu meje baya uke kremie uzeke kosha muke hukinu uba metyo keta nguro udzukubaya ukolawe tenusho mutekra cheya sisieri ke sienu ke penyofe po medo chatsi ke basidi apori Jesu Krista ke kreununu
uch khowalel ho ke chu pelet tu di ke pelera veu nu u ke mera ni di tyo je ya zo ke hu nu ke niri tu fabaya ke krilamona ke hu hau nu hi chunyome khape ni pu tsili ya tsila ke hu hau nu hi chungye mu kre ke samye ke penyo fa ki volie baya tsila ke hu hau nu kre sarame ke mesaki ya nu u khape ke tsili di ki ku sedele ya tsila ke hu hau nu u baptize chapye ke penyo fa ki kru nu shalidi Jisu Krista se mu shila ke siunu poze po chili geta zasi nipu heunu ke pekoli ya tsla ke hu puri ke hu haunu ke lerki ke phuma miengu ke meje nunu ke lali geta kotho poze ke sili ya tsla mu ke hu haunu themye ke hu radile ba ya tsla ke hu haunu sala ke cheke natinu ke shorhotinu ke meje ke litinu muke nitinu ye kristanu no ke zepoche murasira niemodi ka ye ke ye pe utz ke shu teze tsa se ba ke tyo te he chityo ka yesu ke penyo fokrie podye krie mu potemye krie ke tsa ke ri ke hu poche ke tyo musu se petha thake che musir ke je pu bu ka ye haula ukel hura digele chetyo te he chityo Jubilee tenu potela chetado deri Krista ke hu mishene posherin ikodi chejezodo cái cha thằng lão xử lý được, ibu nó điên nu, bu cái sự cái gì, non za ye bie, cái krimi purize, cái helel ho cái gì pusa, he ko, thiê se đi ibu Jehovah he ko nigelie, he ko ze, he ko nu cái mơ Hego nugeme hago bete lanuzo mon kehu ho hashiri lanuzo zapuza yepete nviewe tie Union Baptist Church bu kiche hepengu pitsegele ozedi no hego ke kie no hego kriegeze no ke hu hohala njipe krugeze mo hego kiebie hego bukro tohonu kepele ki kru honu ze protsidi geze pru of ze sheze tsretsidi rofuki za honyo koya kru hivorgile hago hala igo ketejipian zia no tiego bu pitsako gilye taunu bargilegimi hego jova ni pu purhike krigezenu no kigezebu hego kinumeriashi mun ke hulan kele kigezebushi hego sugose ke pugilegimi hego modza tiola vogezenu non tio hego crossle non tio hego chake tautsle nke kubi hego ke kutsese nun kubi hego nun sesje muye gor nagele ke mhe ni pu Jehovah diubu renyo ke vinu leledi rutse shirdi pusi velege de la no jasagile tsreje ke krotoge zunu 호호 코야게 즈누 njaputs게 즈누 ngileke viupie zage 즈누
히고부 히고 녀다모디 크리에게 토디 너 기즈호누 라vor 게즈티우누 기디에 토타디 인제게 셀라리게돌라 노티엔케후 크로스 무케펠레미고 크로스게레 즈르제 노 크루즈기 시디히골라 시게스 게비토비에 게후 즈게스 문게후라 제페 크루게스 히고부 게 크레자스우스 시투레디 예부 크레게 토디 너슐리게디오 옛누비엔 츠디 랄hul리게디오 문예본 크레디 자푸츠즈졸리게디오라 노 헤고 크로스길리에 츠리제 체데 보티오 부파르모다리 쿠베보 부시블리모리 올리브 부시 파르리모다리 무 리에코티오 부시르츠 모다리 데쿠 키누 데쿠 바모다조리 무 미투 키누 미투 타모다리 시시리 아 지호바는 누 아니디오 아칼라겔리우 우케페뉴프 기누 아니조디오 녜푸 우케페뉴프스 아케쿠조 부에 아피츠비에 지제피 되시야 시디 아부 테츠 게르기기 둘이야 하우하 히케우케 차웨 지호바부 자비에 니츠레 무니크리에 니제발레 지호바부 보케니 수스비에 니츠서 무니크리에 닝무메 지게리우츠레 지호바부 보제비에 니에메홀리에 무 본누 네우비에 니츠게리우츠르제 아멘.